Sanibonani babukeli kuphi na kuphi la nikhona lo ohleli nani namhlanje upresiding bishop uDlomo webandla le-The Redeemed Ministries ikhaya labahlengwa. Sanibonani nani bahlengwa kuphi na kuphi la ningilalele nikhona. Umoya wami uza kini ngokukhulu ukuthokoza ngenxa yokuba available kwama TVs ukuthi noma ngabe singeke sihlangane kulonyaka ngesikhathi esijwayele ukuhlangana ngaso kodwa sikwazile ukuthi silwenze loluhlelo ukuthi lufinyelele kini ngama social media lifinyelele kini nangayo umabona kude. Ngiyanibingelela ke nonke emakhaya njengalo sengishilo ukuthi ngubani namhlanje sinesifundo esihle kakhulu esinzulu uma ngabe ngingasho ngokwami ngithi this is very very deep. Into engizoyikhuluma nani namhlanje ngalesi sikhathi but phambi kokuthi siqhubeke sikhulume ngesifundo sanamhlanje ake silalele nasi isihlabelelo esihlatshelelwe yithi abahlengwa sizama ukuletha lo mlayezo kusizwe sonke sase South Africa even outside the country ukuthi kanti kahlehle wafelani uJesu kanti ngempela wafelani Jesu kanti wena wafelani abanye bathi wafela isono sabo ngani ubona kulokhu uyaqhubeka abantu basona kanti ngempela wafelani abanye bathi wafela isono sabo abanye bathi wafela amaqala abo kodwa bayaqhubeka nobona Yethemba ke babukeli nani bahlengwa bahle nizwile ukuthi uthini lo mlayezo lo mbuzo ohlatshelelwa la kulesihlabelelo ukuthi kanti wafelani uJesu. Niyawuzwa ukuthi kuwumbuzo ekufanele namhlanje uphenduleke ekufanele namhlanje niwuzwe ukuthi njengalo abahlengwa bebehlabelela bethi kanti wafelani uJesu lokhu kusho ukuthini umbuzo obuyaphhi lo umbuzo oqhamukapi bazalwane engifuna ukuveza nakho indodana kaNkuluNkulu enguKristu siqale ukwazi kahle ngayo ukuthi kukhona indodana kaNkuluNkulu. Uma ulalela ekuqaleni uma ingilosi ifika kuMaria ithi kuMaria uzawuzala indodana uyibize igama layo uthi inguJesu. Akazange ingilosi ayizange ifike ithi uzawuzala indodana kaNkuluNkulu. Ithe uzawuzala indodana uyibize igama layo uthi inguJesu. We all know ukuthi ke emva kokuthi uJesu esezelwe uMaria kwake kwaba khona nokuxakeka kuMaria ukuthi angambizi ukuthi uJesu wazwamnikeza amanye amagama athi uEmmanuel okuwukuthi ke iBhayibheli lithi okuwukuthi inkosi nathi. Now uma izalwa le ndodana enguJesu izalwa ingilosi ithe kuzaba indodana kaMaria kwazalwa uJesu. Okokuqala ukuzwa ukuthi kukhona omunye oyiclaimayo le ndodana ukuthi ingeyakhe. Loyo muntu kwaba uNkulunkulu uqobo lwakhe uma eqeda ukubhabhatiswa uJesu uJohane umbhabhatisi. Uthi ke uNkulunkulu lithi iBhayibheli kwehla kwavuleka izulu
kwasekwehla umoya oyingcwele uyisimo sejuba. Azange kwehla ijuba, akuhlala amajuba ezulwini, kuhlala imimoya eyingcwele. Kwavuleka izulu, kwehla umoya oyingcwele, wase engena kuJesu umoya oyingcwele. Ngilaleleni bazalwane, umoya oyingcwele ungena kuJesu okwakuthiwe uyindodana kaMaria. Uma umoya oyingcwele ungena kuJesu, lithi ke iBhayibheli emva kokuthi umoya oyingcwele ungene kuJesu kwezwakala izwi ezulwini, livuleka izulu, livulekile izulu, kwezwakala izwi lithi, lo uyindodana yami engithokozayo ngayo, izweni. That is the first time sazi ukuthi kanti uJesu lo uma sekungene umoya oyingcwele kuye uyashintsha ukuba indodana kaMaria abe indodana kaNkulunkulu. That is very, very secret. I-secret ekufuneka siyilalelisise ukuthi he became Jesus Christ. The Christ became only after the Holy Spirit ingene kuyena. And now uma ke umuntu ofundayo uzofika uthole ukuthi kusho ukuthini ukuthi Christ. Ngoba ukuthi Jesus Christ akusiyigama nesibongo. Ukuthi Christ kusho ukuthi the Messiah. Now, who is the Messiah? Jesus becomes the Messiah after the Christ or the Holy Spirit has made him the Christ. Now, namhlanje ke okukhulu engizokhuluma ngako yiloko bese ngikushilo ekuqaleni ukuthi now uJesu uyakhula bazalwane. Now he is already Jesus Christ. But uma ngabe uyakhumbula mzalwane, uthi ngelinye ilanga ebuza umpostoli wayehamba naye eduze kwakhe, ingceku yayimsebenzisa, imsebenzela uPetro, uthi kuye, Petro, bathi ngingubani? uPetro ushilo wathi kuthiwa wena Elijah, kuthiwa wena unguJohane umbhaphatisi. Wayisho yonke lento, wasethi ke uJesus Christ, uJesu Kristu, ngoba wayesehlile umoya wangena kuye, senginesibindi sokuthi uJesu Kristu. Uma ke ethi ebheka uPetro ethi kodwa wena uthi ngubani? Wena Petro. Sebeshilo abantu ukuthi nguba, wena uthi ngubani? Uthi uPetro eyiphendula lento uthi wena unguKristu oyindodana kaNkulunkulu. Akathi uyinguKristu oyindodana kaMaria, ngoba wayesezama ukuhlukanisa uJesu noKristu ukuthi uJesu wakhonjwa kuMaria kodwa nangu uKristu esekhonjwa kuNkulunkulu, ngoba ehle evela ezulwini wangena kuJesu kwase kuba nguJesu Kristu. Angazi ukuthi sisahamba sonke. Uthi ke wena uthi ngubani? Uthi uPetro eyiphendula, no, wena unguKristu oyindodana kaNkulunkulu. Immediately when he said that, uJesu Kristu ubuka uPetro, uthi kuPetro, phezu kwaleli dwala ngizawulakha ibandla. Wayengeke alakhe ibandla lakhe edwaleni elingekho stable. Ubiza uPetro ngedwala ngoba wayesebona ukuthi kukhona uPetro akutshelwe ngokamoya. Uyayiphimisela lento uthi Petro, lesambulelwa usembulelwanga nyama, usembulelwe ngokukamoya, ngoba wabona ukuthi into ekhulunywa uPetro ayikho la emhlabeni, ayikho kulabantu abaphila naye, ayikho kulabantu uPetro aphila nabo. Therefore uthi uyembulelwe ngokukamoya lemfihlo. Namhlanje ke sizokhuluma ngokuthi ke bazalwane, sengikhulumile konke ukuthi kanti kahle hle uJesu, what was his mission? uJesu Kristu wayezokwenzani? Njengalo abazalwane behlale bengizwa ngikhuluma ngokuthi uJesu wayengezelanga ukuzofela izono, babese bayiridicule lento abazalwane, bayithathe ngokungazuthi I'm antichrist. Ngiphika uJesu uma ngizama ukuchaza into eseBhayibhelini, bese bethi abantu ayudlomo uyi antichrist, akabelieve kuJesu. Namhlanje mzalwane ngifuna ukukutshela ukuthi ngikholwa kuJesu ngendlela exakile. Mhlawumbe mina nawe masingake sihlale phansi sixoxe indaba kaJesu, uyobona ukuthi ngimthanda ngenhliziyo yami yonke uJesu Kristu. Kodwa ke umanga nje ukuthi ngiyakwazi ukuhlukanisa izinto nokulalelisisa nokufunda. Nangu ke bazalwane engifuna ukusho, uJesu ngifuna lento ngiyikhulume njenge story uzongizwa kahle.
ngingayikhulumi njengentshumayelo angiyikhuluma lento njengesifundo uzokwazi ukuthi uhlale ungizwe kahle. Uma ubheka encwadini kaMark ku chapter 15 verse 10 uzawuthola lapha ya ukuthi abantu abafana nabo Caiphas baba nenkinga yomona ngokufika kukaJesu Kristu, ngoba khumbula ukuthi abantu abafana nabo Caiphas kwakuyibona abapriest abakhulu, kwakuyibona abantu ababaziwa ukuthi mase kufuneke ngempela kukhulekwe kungena bona emva kwendwango, akungeni noma ubani. Sekufika manje lo muntu ongangeni yena emva kwendwango ohamba phakathi kwabantu eshumayela izindaba zikayise ezibiza ngokuthi uyinkosi, ezibiza ngokuthi mina nobaba simunye. Baxakeke uCaiphas ukuthi sizakwenza njani. Uma ufunda encwadini kaMark chapter 15 verse 10 uzawubona ukuthi uCaiphas uqala manje ukuba nenkinga. Uhambe futhi uyovula encwadini kaJohn ku chapter 11 verse 6 uzawubona ukuthi John 11 verse 6 bhala phansi mzalwane, John 11 verse 6 uzawubona ukuthi baqala manje ukuba nenkinga. uCaiphas uzukhipha igama lokuthi sizawukwenza njani ngalo muntu, sibesawukwenza njani ngoba naba abantu sebeqala ukumlandela, sizawukwenza njani. Uma ufunda kuJohn chapter 12 verse 9 kula ekhuluma kahle khona umbona ukuthi lapha sekukhuluma umpriest omkhulu ohluphekile, ohlushwa ukuthi lo muntu soqala ukulandelwa isizwe, sizawukwenza njani. Now wayenzeni kanti uJesu? Ngoba uNkulunkulu uthe lo uyindodana yami engithokozayo ngayo, yizweni. Wayesebangasafuna ukumuzwa, sebethi sizawukwenza njani ngoba abantu bayafuna ukumlandela noma abantu sebaqala ukumlandela. Now uma ufunda encwadini kaJohn chapter 1 verse 11 ikhuluma ngokuthi it was the responsibility of people to accept Jesus Christ, and they did it. It doesn't say it was the responsibility of people to kill him. It says it was the responsibility of people to listen as God has instructed, muzweni, only to listen and follow him. And if you read in the book of John chapter 1 verse 11 uzawubona ukuthi no, the responsibility yabantu kwakukuthi nje bamlandele. Now let's read in the book of John chapter 11 verse 48. Uzozwa chapter 11 verse 48 uzozwa ke manje ukuthi no uCaiphas uqala ukuhlupheka uthi sawukwenze njani ngoba naba abantu baqala ukumlandela. Ngithi ushilo la kuJohn 11 chapter 48 so vela manje sethi hoyi kungcono ukufa komuntu oyedwa kunokuthi kufiningi. What was he talking about? Was he not a false prophecy? Was it not a false prophecy? Esazi yena ukuthi unenkinga yokuthi abantu baqala ukumlandela lo muntu, okungcono mangizenze umprofeti ngokungazuthi kungcono ukuthi kubulawe yena kunokuthi kubulawa abantu abaningi. Abantu abaningi ayekhuluma ngabo ukuthi kungcono ukufa kwabo babezawubulawa ubani? Ubani lo wayezobulala abantu abaningi uCaiphas akhuluma ngakho? Now and uma uyilalela indaba yokufa komuntu oyedwa kunokuthi kufa abantu abaningi, umpriest omkhulu so uya against imfundiso kaNkulunkulu ayikhulume ngomlomo kaMose ku Exodus chapter 20 ethi ungabulali. How is it possible ukuthi umpriest omkhulu akhulume ngokubulala kanti uNkulunkulu uthe kuMose utshela isizwe ukuthi singabulali? So already we should have noticed ukuthi there was something wrong kuyo yonke lento yokufa kukaJesu ekungazuthi kufele mina nawe. Kukhona into eyenzeka behind the curtains, behind the closed doors ngokuthi sizawukwenza njani ngoba naba abantu sebeqala ukumlandela. Now who actually killed uJesu? That's a question ekufuneka ukuthi sizibuze yona emva kwayo yonke lento engizama ukuchazela yona nengizama ukuyiveza. Who actually killed uJesu? Now let's read. Open the book, Luke chapter 22 verse 3. Lethi iBhayibheli uSathane wangena enhliziyweni kaJuda Iscariot. Ungena bani? Kungena uSathane. Uyaphi uJuda Iscariot? Uyahamba uya kuba priest uCaiphas. Vele abanenkinga noJesu. Vele sebanenkinga sebeshila ukuthi siza ukwenza njani. Uyangena uSathane kuJuda Iscariot. Uyahamba uJuda Iscariot uyothengisa uJesu kulaba bantu. Now remember ukuthi etafuleni uma kudliwa isidlo sokugcina uJesu esidla nabafundi bakhe uthi phakathi kwenu kukhona ozangithengisa,
kukhona ngesixhosa sakowethu kukho ozawundincatsha phakathi kwenu kukhona ozongithengisa. Bonke abafundi bakhe bathi hey ngabe yimi inkosi, ngabe yimi inkosi, including yena uJudas Iscariot. Hawu ngabe yimi inkosi, wasethi ke ozawukha kanye nami, ozawudla kanye nami. Wayangashonga uJesu ukuthi hayi uNkulunkulu sofuna ukungibulala manje, waye ethi phakathi kwenu kukhona ozangithengisa. That's a question engifuna namhlanje wena mzalwane ongilalele bahlengwa eningilalele nizibuze wona ukuthi kwenziwa yini ke manje aze uJesu asuke lapho aqalekise yonke into. Waqalekise impela lapho umufunda kahle kuyo le chapter ukuthi wagcine sethi ngabe kungcono kuba kazelwanga lo muntu, ngisho isisu ebesimthwele siqalekisiwe. Wazoqalekisa kanjani uJesu eqalekisa into yomuntu ozomthengisa kanti kuyintando kaNkulunkulu? Yebazalwane, namhlanje kuvulwa ama-secret, namhlanje kuvulwa inkulumo esingathanda ukukhuluma ngazo ngoba vele uma ukhuluma ngazo kuthiwa no, you are antichrist. Namhlanje you've got an opportunity of sitting down and really listen ukuthi why did Jesus got killed? Number 2, what was his purpose of coming? uNkulunkulu uyikhulumile ipurpose, wathi uyindodana yami engithokozayo ngayo yizweni. Into yokubulawa kwakhe uyayizwa manje ukuthi icetshwa oKefas uma bethi siza ukwenze njani ngalo muntu ngoba naba abantu beqala ukumlandela, sesiyasala thina ngoba sekulandelwa lo muntu. Now uma ufunda ke encwadini kaMarku ku chapter 15 verse 9 uqale ku9 uyoma ku15 eseme phambi kukaPontius Pilato, uzawubona ukuthi uma uJesu esephambi kaPontius Pilato kukhona ihlwele ezamemeza zithi makabulawe. Ubani kanti othi makubulawe uJesu? uNkulunkulu noma uQuqaba? Na uQuqaba malithi makabulawe, makabulawe. If you read properly in that chapter uzawubona ukuthi lithi iBhayibheli phakathi koQuqaba kwakukhona abaqambi manga ababebekiwe oKefas ukuthi baqambe amanga ukuthi uzibiza ngenkosi yamaJuda. Baze bathi kuye thina sazi inkosi yamaJuda eyodwa, inkosi yamaJuda esiyaziyo yinye, uSiza. Abazange bam-understand ukuthi ukhuluma ngobukhosi bamaJuda buphi. Wayengakhulumi ngobukhosi bamaJuda lawa obuzwa, ayikhuluma ngobukhosi basembusweni kaNkulunkulu ekhaya ezulwini. Now uma ke ufunda la kule ncwadi yabaseKorinte bokuqala ku chapter 2 ufunde uverse 8, you know, uzawuzwa ukuthi ithi le ncwadi kubaKorinte bokuqala ku chapter 2 verse 8 ithi kube babazi ababusi balesi sikhathi babengena kuyibethelela emthini indodana yenkazimulo. Yebazalwane, ubani obethelela uJesu emthini? Lithi ke iBhayibheli uPaul uma esefundisa uthi kube babazi ababusi balesi sikhathi babengena kuyilengisa kube babazi ini? Kube babazi ini? Yini lekwafuze yaziwe abafundi onoma ababusi baleso sikhathi ukuthi uJesu akafanelanga ukubethelwa? That is what we need to find out. The high priest oKefas. Now there's something in the notes that I've done here ukuthi ungizwe. Lapha uma ufunda encwadini kaMatthew ku chapter 21 verse 1 uyofika ku verse 11, you know, uyakhala uJesu lapha uphambi kaPontius Pilato. And uma ngabe niyakhumbula bazalwane kahle, uma uJesu emiswe phambi kaPontius Pilato kukhona into eyenzekayo lapha esingakhulumi ngayo thina abafundisi, especially thina abantu esingembi izinto. Kukhona into ayikhulumayo lapha ya uMiriam umka Pontius Pilato. Uthi angilelanga izolo, ngihlushwa ngenxa yalomuntu. Uthi myeni wami ngicela ukuthi ungasibeki isandla sakho phezulu kwalomuntu ngoba igazi lakhe liyobuzwa emahlombeni akho. Na umkakhe uthi angilelanga izolo, ngihlushwa yibonakaliso ngalomuntu okufanele umgwebe. Uthi ungakulingi usibeke isandla phezulu kwakhe. Kwakuzokwenzeka kanjani lokhu kanti kuyintando kaNkulunkulu? Mzalwane, cabanga, think. Kwakuzokwenzeka kanjani ukuthi athi izolo ibonakaliso angilelanga? Ngibona ukuthi uma ungasibeki isandla sakho kulomuntu igazi lakhe liyobuzwa emahlombe akho.
How is that possible? Uquqaba liyamemeza mzalwane omuhle lithi no igazi lakhe malibuzwe kithi naseyizukulwaneni zethu. Bayaziqalekisa bona ngokwabo bathi no ungawari wena Pontius Pilate akabethelwe lo muntu esiphambanweni igazi lakhe liyobuzwa kithi naseyizukulwaneni zethu. Uthini uPilato uma iqala ukuyezwa lento ngoba esekhuziwe uthi angiliboni icala kulo muntu ngicela amanzi ngigeza izandla ngiphume kulento. Wayecabanga ukuthi uyazisindisa yena uma egeza izandla ecabanga ukuthi uyaphuma ecaleni engazi ukuthi he had the right of saying yes or no. And that is what I want you to know namhlanje ukuthi no mzalwane ake siyilandelele kahle lento siyilalelisise ukuthi uNkulunkulu ungene kuphi kulento. Now asindluleni bahlengwa bahle asindluleni bazalwane indaba kaJesu sifuna ukuthi siyichaze ukuthi kahle ubulewe ubani embulalelelani. Now uJesu yena ngokwakhe niyazi bazalwane incwadi esifunda njalo ukuthi uke wakhuphuka intaba eyokhuleka 3 times eyoshola umkhuleko ukuthi baba masindlule lesisitsha mangabe intando yami kube intando yakho ekhuleka 3 times eshola umkhuleko ukuthi angabulawa masindlule lesitsha kwakungekho sitsha lapha entabeni wayekhuleka kuyo. What does this cup means? Kusho ukuthini ukuthi isitsha? Wayekhuluma ngani uJesu mayithi masindlule lesisitsha mayithi let this cup pass. Yini le cup ayikhuluma ngayo? 3 times he said that prayer ukuthi angabulawa. He said that because uJesu knew ukuthi kufanele enzeni azwiwe as the first instruction kaNkulunkulu eyavela uma ebhabhadiswa ukuthi mzweni akazange athi mbulaleni uthe mzweni. Now here he is, he's praying on to say that let this cup pass. Angifuni ukufa because kufanele ngizwiwe. Na uJesu mayisesuka lapho incwadi esobe sikhuluma ngayo kakhulu njengalokuza ama-Easter no whatever the time is esobe sikhuluma ngama-Easter siyobe sinencwadi lapho esithi siyimemeza sonke amakholwa baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Angasixolisela kanjani kumuntu okuyena othi makafe njengalo ihlabathi likholwa ukuthi uNkulunkulu wayibulala uJesu. uNkulunkulu wayefune uJesu afe. uNkulunkulu wayeplane ukuthi uJesu afe. Kanjani aphinda abuyele kuye athi axolelwe thina ngoba singakwazi esikwenzayo? How is that possible? Does it make any logic sense to you? Now uJesu usixolisela ngoba vele ufa ngenxa yethu. Yithi simbulalayo. Siyamemeza lapha sithi makabulawe. Siyamemeza lapha sithi akabethelwe esiphambanweni. SinoKephas abathi sizokwenza njani? That is why he had to apologize on our behalf. That's how much righteous uJesu was, because he could move out and become in a position yokuthi akhona ukuxolela oyena muntu omshayayo aphinda amxolele immediately. At that time kwakuno Scipio. Scipio is the man that actually put a nail on his hand. His name was Scipio. Now uScipio uyena wayembethelela. Kodwa uJesu managed to forgive that kind of a person immediately. Uma ethi baba abakwazi abakwenzayo. Now Tina we scream baba baxolela abakwazi abakwenzayo, but we don't actually even ourselves understand ukuthi sisho ukuthini uma sisho kanjalo. Ngizoza kuwe ke namhlanje ngithi mina umbuzo wami usamile, who killed Jesus and for what was he killed? Wayebulawa lani? Isizathu sokubulawa kwakhe ebulawa ngubani? Can we really stand today? Umbuzo engingubuze ngithi mina bazalwane, uma ngabe uJesu wafa efela izono zethu, does it really mean ukuthi then we are sin free? Asinaso isono. Ngoba phela uma ngabe isono safelwa, sabhadalwa. So everything else that was born after Jesus was killed, which means is born free. Asinaso isono. Uma ngabe ngempela is true ukuthi wafela izono. Why did Jesus got killed? Why was he killed? Namhlanje siya celebrate abazalwane is Easters. Siyabe sikhuluma ama-Easter, sikhuluma the way uJesu afela izono zethu. Kodwa mawuthi uyabheka sisayixwayile izono namhlanje. Sisazikhulekela izono namhlanje. Kanti uJesu wafelani? Why did he die? Uma ngabe izono zethu sisesekhona, did he die for nothing? Is that what we are saying? Ufele ize. Is that what we are saying, bazalwane? So it's important ukuthi ungabuki into ekhulunywayo ukuthi ikhulunywa ubani. Lalela into ekhulunywayo. Sit down and read the books that I've just been giving you ukuthi zisho ukuthini. And uma ufuna ukuzwa ukuthi zisho ukuthini, go and sit alone and pray about it.
And uhambe uyovula incwadi njengalo sengishilo Matthew chapter 21 verse 1 to verse 11. Uvula Mark chapter 11 verse 1 to 10. Uvula Luke chapter 19 verse 29 to verse 40. Uvula John chapter 12 ufunde ku verse 12 to verse 19. You will see this thing engishoyo yokusikanaiva. And ngiyalithanda iBhayibheli lesingisi lelame lesizulu, as you can see. Ngiyalithanda lesingisi engilifundayo kulizwe lithi the plot to kill Jesus. It means if there is a plot to kill Jesus, ubugebengu lobo. It's as simple as that. You cannot plot something that is righteous. You can't plot something that is right. Anything that is plotted is not right. So here eBhayibhelini lesingisi kubhaliwe lapha ngoba wona nama headings amaBhayibheli anama headings elithi the plot to kill Jesus. Now if you read, you will understand ukuthi bazalwane, we need to go back and really understand, why did Jesus die? Did he die for our sins? And does it mean today, if he's died for our sins, today we are sin free? Does that mean ukuthi namhlanje mina nawe simsulwa sinaso isono? And uma ulalela Paul azathi uma uthi awunaso isono uyazikhohlisa. Iziphi lezono kanti zafelwa? Kungako sihlabelela abahlengwa sithi kanti wafelani uJesu? I hope uma ngibuya manje uzongizwa ukuthi ngifuna ukuyaphi. Hlala kanjalo. Amen.